kuri ubu ngubu rero hari inkuru iteye agahinda, inkuru ibabaje cyane twifuza kugarukaho muri uyu mugoroba. Hari umusore ufite imyaka 35, hari umwana mutoya w'imyaka 3. Umwumve namwe icyo kintu ukuntu ari ikibazo gikomeye cyane, giteye agahinda, giteye ikibazo. Birasaba ko ubyegereza umutima, kuko ngiyeho simbabeshye nabyegereje umutima, biranambabaza cyane. Ni umusore w'imyaka, se twamwita umusore, ni umugabo, uretse ko nta mugore afite, ariko ni mukuru cyane, ari mu myaka 35. Rero ni ibintu byabereye mu mudugudu witwa Rubeho, ni mu kagari ka Rugari, ni umurenge wa Cyato, ni mu karere ka Nyamasheke. Rero haravugwa inkuru y'umusore witwa Tuyisenge Edouard, afite imyaka 35. Uyu musore yakoze amahano akomeye. Yari mu rugo ahantu hamwe, hanyuma turi buze kuvuga haruguru, hanyuma hari yakana k'imyaka 3. Rero uwo musore yagiye mu rugo, amaze kugerayo harimo akana, baraturanye. Urumva umubyeyi uko byagenda kose, niba ufite akana gato k'imyaka 3, kugira ngo utekereze ko umuntu w'imyaka 35 ashobora kugira nabi umwana w'imyaka 3, biragoye. Hari ukuntu wowe nk'umubyeyi ushobora kubitekerezaho ukavuga uti ariko rero uko yagenda kose ntabwo uyu mugabo cyangwa uyu musore ashobora kugira nabi umwana wanjye. Ariko ntabwo ari uko nguko ibintu bimeze. Ni ukuvuga ngo kuri uyu musore witwa Tuyisenge Edouard w'imyaka 35, yasanzwe mu gikoni arimo gusambanya akana gatoya k'imyaka 3. Ni ukuvuga ngo nyina w'uyu mwana witwa Uwingabiye Margarita avuga ko bari kumwe iwe mu rugo. Ni ukuvuga ngo uyu musore yari ari mu rugo rw'uyu mubyeyi witwa Uwingabiye Margarita. Yari ari mu rugo iwe, ariko naho kana gahari, yinjira mu nzu, yinjiyemo amusize aho hanze. Urumva yari kumwe naho kana, n'ubundi agarutse aramubura. Rero ntiyabyitaho, gusa ntabwo yize amenya aho uburyo bagiye, ntabwo yize amenya ahantu bagannye. Yagerageje guhamagara umwana, ariko yumva agannye mu rugo rwa wa musore. Ni ukuvuga ngo agannye iwabo wa musore. Ikintu cyabayeho ni igiki: umubyeyi yakurikiye umwana we, hanyuma ari hafi kugerayo yumva ijwi ririmo rirahamagara wa mwana, ariko ahamagarwa na wa musore. Sinzi niba wenda ndi bubashe kubisobanura neza. Yumva ijwi rihamagara umwana rya wa musore, hanyuma umubyeyi akurikira umwana we ahantu yaba agannye, bitewe n'ahantu ijwi ryaturukaga. Yumva ni mu rugo iwabo wa musore. Ahageze asanga umusore yakingiranye ka kana mu gikoni, arimo aragasambanyirizamo. Noneho karimo gutaka cyane, karimo kurira cyane. Ibintu byazamuye amarangamutima y'abantu benshi. Nyuma rero yuko uyu mubyeyi asanze umwana we arimo gusambanyirizwa mu gikoni n'uwo mugabo w'umusaza w'imyaka 35 ku mwana w'imyaka 3, akana karimo kurira mu gikoni, icyakurikiyeho nuko umubyeyi yakoresheje uko ashoboye, agatabaza abaturanyi, agatabaza abayobozi, ndetse baba b'inzego z'ibanze, ndetse n'abashinzwe umutekano. Rero baje, umwana bamubaza, akavuga ngo arimo kubabara mu gitsina. Urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Hanyuma uyu mwana byabaye ngombwa ko ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Yove guhabwa ubutabazi bw'ibanze, ngo kugira ngo abashe kuba yakoherezwa ku bitaro bikuru bya Kibogora, aho ni mu kugira ngo bamufashe, baze kumufasha. Ubwo bamujyanye kuri bitaro bibanza kugira ngo ahabwe ubufasha bw'ibanze, ataza kugira ikibazo gikomeye. Hanyuma bamwohereza, bamubwira ko ari bahita bamwohereza ku Kibogora ku bitaro bikuru. Rero avuga ko umwana yabazwaga akerekana mu gitsina, avuga ko hamurya,
ari nayo mpamvu yagiriwe inama yo kumwihutana kwa muganga. Ubu tuvugana rero uyu mwana yajyanywe kwa muganga, umusore nawe kuri ubu ngubu yatangiye gukurikiranwa na RIB kugira ngo RIB imenye neza ese byatewe n'iki, byagenze gute, muri rusange kuri iperereza nka RIB. Rero umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyato witwa Harindintwari Jean Paul avuga ko nyirukekwaho icyaha yashyikirijwe RIB, iri mu iperereza, umwana yajyanywe kwa muganga. Ati bikimenyekana umusore yafashwe ashyikirizwa RIB, umwana ajyanwa kwa muganga, ibindi biri mu iperereza niryo rizagaragaza ukuri. Yasabye ababyeyi gukurikirana abana babo kuko nk'ibi byabaye mu masaha ya saa 12 z'umugoroba, ubundi umwana adakwiye kuva mu rugo wenyine mu masaha nk'aya, n'uwamutega cyangwa se wamutegera mu nzira ashobora kumugirira nabi cyangwa kumuhotera. Yagize ati ikindi abantu barangwe n'indangagaciro nzima, birinda ibyaha nk'ibi ngibi, nko gusambanya umwana ni icyaha gihanwa n'amategeko yihariye. Rero tugendeye wenda ku ngingo ya 14 y'itegeko nimero 059/2023 rya 2023 ryo ku itariki 4 Ukuboza 2023 rihindura itegeko nimero 68/2018 rya 2018 ryo ku itariki 30 Kamena 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ivuga ko iyo gusambanya umwana bikorewe ku mwana uri munsi y'imyaka 14 ubihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu. Urumva rero ko ku bantu bijandika mu byaha, ku bantu bakora ibyaha, ni igihano kiremereye cyane. Ikindi reka tukubwire ngo nyamuneka jya wirinda icyaha uko wenda kose, kuko ntabwo ari ibintu, ntabwo bagufata ngo bakureke, baraguhana nk'uko dusomye aya mategeko ku gice cya nyuma. Urumva rero biragusaba kwitwararika, biragusaba kuba muri sosiyete neza, biragusaba kugira inama abo basore ubona bafite imyitwarire mibi. Ikindi birasaba ko abantu bitoza kujya mu mirimo bakava mu ngo, ndetse ababyeyi mufite abana batoya murasabwa kubitaho, birasaba kubaha umwanya, birasabwa ko mubaha keya cyangwa se mubitaho ku buryo budasanzwe. Reka rero tukubwire ngo niba utarakora subscribe gikore kugira ngo inkuru, story ndetse n'ibindi byinshi bizajya bigerwaho, cyane cyane nk'imyidagaduro ndetse n'amakuru agezweho mu Rwanda ujya wabona uri uwa mbere. Mu mudugudu wa Murambi, akagari ka Muyange, umurenge wa Kayumbu, ni mu karere ka Kamonyi, haravugwa inkuru ibabaje y'umwana w'imyaka 4 y'amavuko wasambanyijwe n'umusore w'imyaka 23. Ibi byabaye tariki 23 Nzeri 2025 ubwo uwo musore yafatiwe mu cyuho n'abaturage. Ababonye ibyabaye bavuga ko uwo mwana yahise agaragaza ibimenyetso by'ihungabana. Umwe mu baturage yagize ati naraje sanga bamufashe bamufungiranye. Uwo mwana bamubajije uko byagenze, ati yambwiye ngo agiye kuntera inda. Ababyeyi b'uwo mwana basaba ko ubutabera bwihutishwa. Umwe muri bo yagize ati dushaka ubutabera kuko uwabikoze arahari, kandi ibisubizo byo kwa muganga nibigaragaza ukuri bigomba kwifashishwa. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwahise bujyana umwana kwa muganga kugira ngo avurwe, kandi ubu ngubu amakuru avuga ko ari gukurikiranwa ndetse akaba yanahawe imiti. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yabwiye itangazamakuru ko uwo musore yafashwe akajyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Kiyumba mu karere ka Muhanga. Yagize ati iki kirego cyakurikiranwe n'inzego z'umutekano. Ukekwaho icyaha ni umusore w'imyaka 23. Kuri ubu ngubu yafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kiyumbu, mutubarire ni Kiyumba. Iperereza rirakomeje, kandi niba koko afite ikibazo cyo mu mutwe biremezwa n'abaganga cyangwa se n'abashinzwe iperereza. Bamwe mu baturage bo
bavuga ko uwo musore ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe kuko ngo kenshi yajyaga aza gufasha imirimo iwabo bakamuhemba ariko akabyanga no mu rugo rw'uwo muryango, kandi bivugwa ko ariho yakoreye ubwo bugizi bwa nabi. Amategeko ahana mu Rwanda ateganya ko icyaha cyo gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 14 y'amavuko gihanijwe igifungo cya burundu. Naho abanyerondo babiri bo mu murenge wa Rangiro na akarere ka Nyamasheke batawe muri yombi nyuma yo gufatirwa mu iduka barimo kwiba. Aba ni Ndayishimiye Eri w'imyaka 19 ndetse n'uwitwa Dusingize Imana Emmanuel w'imyaka 25 basanzwe bacunga umutekano muri santere y'ubucuruzi ya Banda. Bafashwe na bagenzi babo bari bari kumwe ku irondo, basanzwe mu iduka rya Bankundiye Odette. Nyiri iryo duka yaramaze iminsi abura ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko akaberwa uburyo byabaga byibwe kuko nta rugi rwabaga rwamenwe cyangwa igipangu cyacukuwe. Bankundiye avuga ko ubwo abo banyerondo bafatwaga yaramaze kubona ibye bikomeje kubura buri munsi, ariko akaburaho abishingira ati narimaze kubura ibicuruzwa byinshi, sinibazaga ko abanyerondo ubwabo aribo babikora kuko batwishyuza buri kwezi ngo baturindire. Bagenzi babo bagize amakenga biyemeza kubakurikirana maze babafata bamaze kwinjira mu iduka nijoro, bahise babashyikiriza inzego z'umutekano. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rangiro Uwizeyimana Emmanuel yemeje ko bafashwe bakorerwa kuri sitasiyo ya RIB ya Kanjongo. Ati bari bafite uburyo bwo gukingura no kongera gukinga iduka nyiraryo atabimenye, ariko baje gufatwa mu bafatirwa mu cyuho barimo biba. Yavuze ko ari ibintu bibabaje kubona abari bashinzwe kurinda aribo bahindukira bakababajura, bityo nibahamwa n'icyaha bazaryozwe ibyo bibye kandi bakurwe no mu irondo ry'umwuga. Charles Mwesigwa uzwi cyane ku izina rya Abey yatawe muri yombi mu mujyi wa Dubai nyuma y'iperereza ryihariye rya BBC Investigations ryamugaragaje nk'uyoboye urusobe rw'icuruzwa ry'abagore mu duce tugezweho muri uwo mujyi. Mwesigwa yafatiwe muri Central Prison Center iri ari Awil nk'uko byemejwe n'urugereko rw'amategeko rwa Dubai ku rwego mpuzamahanga. Interpol Uganda yari yamushyiriyeho impapuro zisaba inzego z'umutekano z'isi yose kumufata no kumushyikiriza ubutabera. Mu mashusho yafashwe n'umunyamakuru wigize nk'utegura ibirori, Mwesigwa yiyemereye ko ashobora gutanga abakobwa ku madolari 1000. Yavugaga ko abo bagore bashobora gukora ibyo abakiriya bose bifuza, kandi yigaragaje nk'uwahoze ari umushoferi muri bisi i Londres. Iperereza rya BBC ryerekanye uburyo abakobwa benshi bakomoka muri Uganda boherezwa muri Dubai babwirwa ko bagiye kubona akazi muri hoteli cyangwa mu masoko, ariko bagasanga barashutswe bagashyirwa mu buraya. Abenshi muri bo bagurishwa amafaranga bakababwira ko bagomba kuyishyura binyuze mu gukora imibonano mpuzabitsina. Umwe mu bakobwa witwa Mia, ni izina rye ryahinduwe bitewe n'umutekano cyangwa se kugira ngo atagirirwa nabi, yavuze ko hari abakiriya basabaga gukora ibikorwa biteye isoni nko kubahumanya mu buryo bubabaje, bigatuma babaho mu buzima bubi cyane. Iperereza kandi ryagaragaje ko abagore babiri bakomokaga muri Uganda, harimo witwa Monique Karungi ndetse na Keira Birungi, bapfuye baguye mu nzu ndende. Polisi ya Dubai yavuze ko biyahuye, ariko inshuti n'imiryango yabo basabaga ko hakorwa iperereza. Ambasade ya Uganda muri Abu Dhabi yemeje ko iperereza ry'ibyaha by'ihohoterwa ry'abantu rigikorwa, kandi ko hari ibikorwa bifatika byafashwe n'inzego za Dubai. Mu nteko ishinga amategeko ya Uganda, iyi dosiye yarasuzumwe ku cyumweru gishize, aho bamwe mu badepite bayise ibabaje cyane.
bakiyemeza gufatanya na Interpol cyangwa se polisi mpuzamahanga mu kugerageza cyangwa se mu kwegereza ubutabera abagize uruhare muri ibi bikorwa. Mwesigwa we yahakanye ibyaregwa, avuga ko yari umuntu usanzwe utumira abakire mu birori kandi ko ari byo byatumaga abagore benshi bamukurikira. Yagize ati, njye ndi umuntu w'imyidagaduro usanzwe, nta ruhare mfitemo uretse kuba nziranye n'abantu benshi. Iyi dosiye igaragaza uburemere bw'ibibazo by'ubucuruzi cyangwa se byo gucuruza icuruzwa ry'abantu mu karere ka Afurika ndetse n'Abarabu, ikerekana uburyo abagore n'abakobwa cyangwa se n'abafite intege nkeya bashukishwa ibijyanye n'akazi bagahindurwa abacakara b'igitsina. Inzego za Uganda ndetse n'iza Dubai zikomeje gukurikirana iki kibazo mu gihe imiryango y'abahuye n'ingaruka barimo gusaba ubutabera bwihuse. Turi mu mudugudu wa Byimana, ni mu kagari ka Rusave mu murenge wa Murama mu karere ka Kayonza. Hari inkuru itangaje y'umugabo washatse umugore, yagera mu rugo umugore akanga ko baryamana, icyumweru kikihirika birangira umugore yahukanye nyuma y'icyumweru kimwe. Abaturage bakavuga ko ari ibintu byabatunguye. Twasabye umugeni turamukwa, atera igikumwe, baranasezerana mu itorero, birangiye ageze mu rugo yanga umugabo, yanga kuryamana n'umugabo. Umugabo abura uko agira kugeza ubwo ejo umukobwa yafashe inzira aragenda. Yaramaze iminsi ingahe? Cyumweru nticyari gishize. Yarabyanze neza. Bageze mu nzu, umugore arafite umwana yazanye, akajya muryamisha hagati ye nawe. Ejo yagiye nyine aherekeje umushyingira, barahunjirisha umugabo, agenda batwaye n'ibintu byose by'imyenda ye, agenda yijyanye. Umuntu w'umudamu amurangira umukobwa w'Irwamagana, igihe kiragera tujya kumusaba, amaje kumukwa ubwo hahise hakurikiraho gupanga ubukwe. Abaturage bavuga ko mbere y'ibi byose hari habaye ubukwe bw'agatangaza. Ubukwe bwabaye ku itariki 13 z'ukwa 9. Ubukwe twarabutashye, byari byiza cyane. Cyakwereka indirimbo zari za ADPR. Ibyuma bacometse. Muhawe n'Imana Boniface w'imyaka 38 niwe mugabo wari washatse, aradutekereza agahinda n'ishyano yahuye naryo ubwo yashakanaga n'umugore we Tumukunde Alice. Njye nakunanye n'umukobwa igihe cy'amezi nk'umunani, twarakundanye, tuza gusaba turanakwa, turanasezerana. Mwarahuye cyangwa hajemo umuranga? Hajemo n'umuranga, ariko ubwo twarabonanye nta kibazo. Yaje kusura, mwereka mu rugo, arongera asubirayo. Nyuma yaho rero dupanga ubukwe. Kageze mu rugo yikura agatimba, amaze kwikura agatimba ubwo nta cyashobotse, umukobwa duherukana ubwo turi mu gisharagati. Ese ko namubwiraga akabyanga ngo naye kumushiramo umugozi nkamuzirika. Umwana yararaga ku nzu we kara hagati, ariko kugira ngo uzamwegere bikaba intambara, imyenda yabaga yiziritse nk'uwo bahambiye nk'igiti bahambiye. Yakubwiye ko yaguhoye iki, impamvu adashaka ko bana nawe ari ye? Ntago yambwiye yose ibyo kwamwe ko ntago ashaka. Hari icyo abaturage batekereza gishobora kuba cyaratumye uyu mukobwa yanga umuhungu. Yaje azi ko azataha mu gacurama, ahageze rero ngo asanga ni inzu iciriritse itaragacurama. Kivugwa nuko yamwanze, amuhoye kuva hageze yuko yamwanze yuko ari umukene. We yaravuga ati njyewe umuranga yarambeshye, ambeshya ambwira ko umugabo afite ibintu, ambwira ko umugabo afite inzu y'agacurama, none ntabyo nasanze. Ubwo rero nta cyanjye azabona. Ntabwo ibyo abaturage bavuga biri kure y'ukuri, nk'uko Tumukunde Alice ushinjwa guta umugabo nawe abyivugira. Uwo muntu nta nubwo tuziranye cyane, habayeho umuntu wo kumundangira. Njye mfite imyaka 20 yonyine, banyijeje n'ibitangaza bidahari, tugiye kumusura banyereka amazi atariyo, mbona ntabwo nabyihanganira. Najya mubaza ikintu nkabona ntakimaye, nkabona sinzi ukuntu abaye. Ubwo rero bukeye bwa nibwo nahise ngenda nta n'ikintu na kimwe najyanye, n'ibintu byanjye byose nabisizeyo. Faustin Ruribikiye ni sebukwe w'umukobwa, aratubwira ko yatakaje byinshi agasaba ubutabera. Yewe ku giti cyanjye bansubiza ibyanjye, nkanuranye nakoye n'ibintu byanjye natanze. Mwako yangahe? Nakoye 700. Ibindi natanze bigeze ku bihumbi miliyoni 2. Gusa ni ikibazo ubuyobozi bw'umurenge wa Murama butari bwakamenye, nk'uko Bizimana Jean Damascene uyobora abivuga. Oya, icyo kibazo ntago tukizi. Turaza gukurikirana tumenye amakuru neza.
nuko byagenze. Mu mboni za buri muturage hano mu kagari ka Rusave mu murenge wa Murama mu karere ka Kayonza baravuga ko ibyabaye ari ishyano. Byadutunguye. None se niba ubukwe bwarabaye umuntu akemera gutera igikumwe, umuntu akemera ko kwambara impeta, urumva aho bitadutungura ni ari hehe? Ndi umusaza w'imyaka 87. Aya ni amahano mbonye. Rwose burantisha umuco nyarwanda biriya bintu haraho mwigeze mubibona. Uyu muhawe n'Imana Boniface w'imyaka 38 mu busanzwe yari umugabo ugeze gushakaho abagore babiri biranga. Kuri iyi nshuro rero yari yashatse afite icyizere cyo kubana n'uwakunda, ariko nanone byongeye biranga. Afite umwana umwe w'imyaka 18, ni mu gihe uwo Tumukunde Alice yari yashatse nawe yari yaje afite umwana w'imyaka 2. Gusa ibyo ngo ntibyari kuba impamvu yo kuba yagera mu rugo akima umugabo we.